Tupo hapa katika eneo la Runingu ambapo hali ya usalama inaendelea kujaliwa kupitia mapambano ya hivi karibuni kati ya wazalendo na adui. Kwa mujibu wa General Delphin Kalembe Ngomazito, baki nasi. Hizi siku mbili tulikuwa na mapambano hapa Plaine Ruzizi. Kulikuwa vita kabisa, vuta ni kuvute, lakini tumekuta nguvu za adui ni ndogo, tena zimekuwa dhaifu, na hiyo tuko imara kwa kupambana na adui, kwa maana kuna siku ambazo walizomupa adui kutoka katika maeneo wala kutoka katika nchi yetu, kama vile muasi wa nchi yetu asipotoka, tuko imara kupambana naye. Lakini hali katika Plaine de la Ruzizi hali ni tulivu. Depuis tutoke Makobola, wakati tulipambana Makobola, nasi tulikuwa na hofu kubwa kusema eti tumesimamishwa kupambana hapa Plaine de la Ruzizi. Tulikuwa tunafikiri, je, tutaweza fanya nini ili tupambane na adui, tujue nguvu zake. Ila wakati tulipambana naye tumeshukuru zaidi. Watu wengi wanahofu eti wamekuja na gari 13, wanakuja nini, matablende nini. Sisi kama tumetoka mteritori ya Fizi, kama vile wazalendo tumekuja support huko. Tunafata adui mahali popote mu RD5, tutapambana nayo mpaka mwisho. Na warahia wawe tulivu, tutapambana na adui. Hawataingia Uvira kama vile walikuwa wakiingia Uvira, zagara kama vile watu wanaenda sokoni. Hapana, hivi tumesimama imara, hatuwezi kula rushwa ya nchi yetu ili tena warekipere tena Uvira. Ile haiwezekani. Ile hali ya masasi kwa saa hizi, nina neno la kuambia wenzetu wa viongozi. Sisi unité special hatukatali uongozi wa kila mtu. Tunapenda uongozi wa kila mtu, na kila mtu, kila force ijiretrouve iko unité special. Lakini kuna neno la muhimu la kuambia wenzetu wenye kuwa Uvira kwa sasa. Kila komanda force mwenye kuwa Uvira ajiretrouve iko kulinye de front. Ile masasi ya kupiga mwingine haina maana. Kwa hiyo tunashukuru depuis tutoke Makobola, interview hii kuna nyingine nyingi tulipitishaka, lakini hii ni ya maana. Kwa maana hii ni ya mshar de bataille. Tunapendelea kuambia wakongomani wote kwa ujumla, hii unité special haina ubaguzi, ni unité ya kupambanisha adui wa nchi yetu. Kila mtu yoyote mkongomani ajiretrouve iko mu unité special. Neno la pili, nimemshukuru president wetu Fashi Beto, vraiment nimemshukuru zaidi, kwa maana wakati tulitoka Makobola, kwa vita ambayo iliyofita, wametupatia prime d'encouragement sisi wazalendo. Vraiment tumeshukuru zaidi kwa hilo neno. Neno la pili, nataka kueleza wakongomani wote wawe chonjo, kwa maana vijana wa kizalendo wote wamesimama imara na wako imara kwa ajili ya kupambana juu ya nchi yetu, na tutapambana zaidi juu ya nchi yetu. Neno la pili, nataka kuambia wengine wa komanda force wote wanaokuwa ndani ya nchi hii ya Kongo wasimame imara, tupiganishe adui wa nchi yetu. Wamoja wanaleta mapanike eti kuna gari 13, kuna gari 14, kuna gari nini na nini, waadui wanakuja wengi. Hakuna adui mwingi kushinda watoto wa nchi. Wakati mtoto wa nchi amesimama kupigania nchi yake, hawezi ogopa, hawezi kuwa na hofu, maana kila mahali pote unapajua. Na hao wanaodanganya watu eti adui anakuja mwingi, anaingia Uvira, anafanya nini, zile maojo wanazozitoa vijana wenye kuwa Uvira, tutatia wabirode wako wanasikia masauti. Uvira nataka kamato. Hapa Uvira kunafanya hivi. Unakuta masauti zenye kuwa pale Uvira ndo zenye ziko na naleta oga muwarahia. Neno la kwanza ni kusema tunataka ingia mu mahoteli. Tufuye mu mahoteli, tupate kila mgeni yoyote anayekuwa ndani ya hoteli ajiretrouve ni mkongomani. Asiyokuwa mkongomani, yaani ule ni adui mwenye kuja jificha ndani ya Uvira, inafaa kufungwa. Ba chef de village inafaa wafanye control, bakwe wanajua banani bageni benye kuwa ndani ya mwingine, na tukishabajua tutajua gisi mwingine wetu wala nchi yetu itakaziwa, itakuwa na amani. Kwa hiyo
Tunakushukuru. Adui kabisa alikuwa Biriba, adui alikuwa kidhibiti Biriba, tulikuwa Kasambura, lakini wakati adui alikuja tudeloge, tulimupiga na tukasikia nguvu zake, tukamuondoa nafasi panapoitwa Biriba. Baada ya kumuondoa Biriba, ndo wakati tulipata matetezi kusema eti adui ameongea, gouvernement yetu imesema cessez-le-feu nini na nini, lakini hile cessez-le-feu sisi wazalendo hatujui cessez-le-feu. Adui tutamshambulia mahali popote amekimbilia. Kwa hiyo tumeona adui gisa amejipanga, nasi ndio gisa tumejipanga. Shabaha ya kumwachilia pale, ile siku tungemuondoa zaidi na usiku kaingia, lakini kwa sasa tukaji renforcer tena kumfuatilia, wakatupatia kwanza limite, lakini huyu mwenye kwa kuvilima tumemwona zaidi na tumempangia.